بسم الله الرحمن الرحيم. درس جيغا بوني اندر دو دفتر متن الدين لتاونو en jangi baawo noneji deweden karama ko men be addani en dalilaji di ha en hewti fi ko wete kon kulol jon non wiiden do wa dalilul khawfi dalil kulongol kadi ba en jangi dalil du'a on baawo wa dalilul khawfi dalil kulongol wonde ko Allah tun hulete hulugol Allah ko dewal qawluhu ta'ala ko kongol Allah tewdo on fala takhafuhum wa ta'un hulube yimbe wa khafuni hulelam mintum in kuntum si ollatike mu'minina ko on gobdimbe dum do ko simore ali imran egga aya 175 wa dalilur raja'i dalil tambina gongol kadi qawluhu ta'ala ko kongol Allah tewdo on faman kana kala laatiɗo yarju himo tamƴini himo wondi e jortinare liqa rabbihi fottugol e joomi makko falyamal yo o gollu amalan golle salihan moƴƴe wala yushrik wota o hawtudu be ibadati rabbihi e dewal joomi makko ngal ahadan hay e gooto ɗum ɗo ko dalilu tamƴinare wa dalilu tawakkulu dalilu hoolorgol Allah ngo wonde ko Allah tun hoolorte qawluhu ta'ala ko kongol Allah tewdo on wa 'ala Allahi fatawakkalu ko Allah hoolorton in kuntum si on laatike mu'mina ko on gomɗinɓe ko Allah hoolorton si ko on gomɗinɓe oɗo aya ko kasimore maidata itta aya 33 ka 23 ɗum noon Allah daali kadi wa man yatawakkal ala Allah kala hoolorɗo Allah fa huwa Allah kan hasbuhu o yonanimo pellette Allah yoni hoolorteɗo wa kafa billahi wakila kasimor talaq wa dalilu raghbati dalilu wonde goɗɗo rerɗu ko Allah jogi ko wa rahbati e hulugol lette Allah de wal khusu e yankinano Allah ɗum fof no are nder aya goto qawluhu ta'ala ka kongol Allah to don taw o haali fi yimbe moƴƴuɓe ɓen ɓaawa annaba ɓen Allah daali innahum no ɓe kanu ɓe e laati no ɓe annabaɓe yusari'una hiɓe yaccotono hiɓe hittinayno fil khayrati e huugol moƴƴereji wa yad'unana hiɓe nodda men raghaban hiɓe rerɗani ko men jogii kon wa rahban hiɓe hulani kadi lette amen ɓe huli wa kanu lana ɓe laatani min khasi'ina ko ɓe yankiniɓe e jaa ko Allah tun ko Allah jogi ko rerɗante ko lette makko ɗi hulete ko Allah kadi yankinante wa dalilul khashyati dalilu kulongol qawluhu ta'ala ko kongol Allah tewdo on fala takhshawhum wota on huluɓe yimɓe na ɓe hulete wakhshawni hulelam min oɗo aya kadi ko kasimore bakarati aya 150 e jaa ko Allah tun hulete wa dalilu inabat dalil tuubugo rutto wonde tuube rutte faade ke Allah wi'etaake mi tuubani Allah mi ɓurnanima ɗum wowletaake qawluhu ta'ala ko kongo Allah tewɗo on wa anibu tuube rutto ɗon fonto ila rabbikum faade ka joomi moɗon wa aslimu lahu jebbilanemo tuube rutto ɗon ka Allah jebbilan ɗon motta on taƴa e yurmede Allah nen sabu Allah haɓra junubaji nden dangal sarti on tun tuube laɓɓi noon rutto ɗon kala subhanahu wa ta'ala wa dalilul isti'anati dalilu wallinorgol wonde si goɗɗo maatiki yo ɗaɓɓir Allah ballal taw ɗaɓɓir goɗɗo go qawluhu ta'ala ko kongol Allah tewɗo on iyyaka na'budu ko an Allah tummen rewata wa iyyaka nasta'in ko an kadi men wallinorta men ɗaɓɓata ko walla min ko hina an oɗo aya ko kasimore fatati aya 5 ko en fof anduɗen fimu wa fil hadith woni e hadith kanelaɗo yewtuno Ibn Abbas idha sta'anta si a wallinoray si a maapori ɗaɓɓugol ballal fasta'in billahi wallinor Allah donc haray ko ɗo wonɗen darade miɗa andigo ɗiɗo on e ɗon waawi kono acce ɓayɗon anndi ɓeeɗa waawata ɗi darɗen ɗo si tawi on waawi ɗo e ɗon waawi feƴƴude daso aro on alaa probléme yo Allah hawrni e sawaba yiltoɗen hara ko alda e yanñigol jooni ɓaa
wiiɗen ɗum ɗo ko dalilaji ko jannguɗen ɓaawa kala faalaɗo faamugo ɗiɗo moƴƴa ko darto feƴƴiri ɗon o jentoto moƴƴa siko fii kulol ɓanginama ɗon fii kulol ngol wa dalilu hawf dalilu kulol ngol ko ɗon fuɗɗiɗen ka dalilu kulol ngol qawluhu ta'ala konngol altowɗo on fala takhafuhum wota on huluɓe wa khafuni hulela min in kuntum si on laatike mu'minina ko on gomninɓe wiiɗe ngol ɗo kulol ko hulugol si goɗɗo huli tagore nde wona o hulirta Allah ɗum hare o sirkani Allah si goɗɗo huli goɗɗum haa ɗum ndefiima yeddugol Allah hare ɗum ɗon are o sirkani Allah e ngal ɗo dewal ngal Allah foddi e laɓɓinaneede ko ɗum woni ko yewtiɗen ɗo donc haray amma noon tamɗinaare nden wa dalilu raja'i dalilu tamɗinagol ngol qawluhu ta'ala konngol altowɗo on dalilu jortinaare tamɗinaare nden Allah daali faman kana kala laatiiɗo yarju himo tamɗini liqa rabbihi fottugol e joomi makko ɓaawo nde o maayi falyamal yo o gollu amalal golle salihan moƴƴe wala yusrik wota o hawtude ɓe ibadati rabbi e dewal joomi makko nga ahadan ha e gooto en ɓangini ɗum ɗo kadi wonde tamɗi ko wiyete tama'u ko tamɗinorgol moƴƴere nde goɗɗo jogii ɓaano tawno ko Allah woni jogiiɗo ko Allah waawi wallude haana neɗɗo ka o tamɗinora ko hina Allah e fii wonɗum si a tamɗinori goɗɗo tun a ƴetta e ɓernde ma nden yowa e makko acce Allah ɗon hara ferɗi donc haray hay si tawi ɗo tamɗinde goɗɗo addan ma mbuuɗi koye ɓernde ma nden fiɓo hoolɗa wonde ko si Allah subahana taala arsikiimo newnanimo o jonne ko Allah woni wallo yo Allah wallu en donc ɗum ɗon ko fii tamɗinade o dalilu tawakkul dalilu hoolorgol ngol qawluhu ta'ala kongo Allah towɗo on wa ala allahi fatawakkalu ko Allah hoolorton in kuntum si on laatike mu'minina ko on gomninde Allah daali kadi wa man yatawakkala ala allahi kala hoolorɗo Allah fa huwa kanko Allah hasbuhu o yonanaymo wiiɗen ɗum ɗo kadi hoolorgol ngol ko golle ɓernde yanke ɓernde nden gollata ɗum ko tuuginorgol hoolo fiɓo wonde Allah wallete e ɓaawo noon nde waɗɗa sababuji ɗi si tawi ko a remoowo nde remuɗaa nde soppuɗaa sunnuɗaa wongol remuɗaa howɗaa habboɗaa nde Allah fuɗnanayma si Allah fuɗnii duuloɗaa si a duulike a aynii hawloɗaa nde Allah subahana taala sawtinta si sawtii hewloɗaa nde Allah subahana taala ɓenndinta si ɓenndii noon ara wa'a hoolɗoɗa nde Allah artikayma newnanama ñaama haray ko ɗum woni hoolorgo Allah ngol na jooɗago tumnira juuɗe wiya tawakkaltu alallahi hay na hoolorgo Allah ngol noon donc haray wiiɗen kadi wo dalilu ragbati dalilu rerɗugol ngol wa rahbate hulugol wal husu e yankinaare gawlu ta'ala innahum no ɓe kanu ɓe laatno yusari'una hiɓe yahcotono fil hayrat e huugol moƴƴereeji wo yad'unana ɓe noddame ragaban ɓe rerɗi wa rahban ɓe huli wa kanu lana ɓe laatanime khasiina ko ɓe yankiniiɓe kulol no gano keltati ko wiyete kon hawf ko kulol rahba ko kulol khasiya ko kulol ko on tum kulol jiɗi no nokkugol no ga hara wona o hawf no ara hara wona ko hulugol ko hara alda e mawningol amma khasiya on ko hulugol wondude e mawningol o mawluda yo Allah harmi saadu galden ɗo fof en ɓanginino ɓaawa donc haray joni noon o wi wo dalilu inabate dalilu kan wa dalilu khashyati kan tode wa dalilu khashyati dalilu kulol ngol kadi qawlu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni wota on hulɓe hulelam min wa dalilu inabate dalilu tuubugol ngol rutto qawlu ta'ala kongola towɗo on wa anibu ila rabbikum tuube rutto ɗon faade ka joomum wasde mulaw jeblan ɗon mo sartigi tuubuye ɗin ko joyi ma e kan ma nayi ma tati awa nincigol ko feƴƴi comme anni yo wattata kadi e accigol ka sanga muɗum e tawara ko fi Allah waɗira e waɗa kadi ka sange mum o hara wonal trop tard joni noon o dalilu isti'anata dalilu wallinorgon qawlu ta'ala iyyaka na'budu ko amen ɗaɓɓita ballal wa iyyaka na'budu ko amen rewata wa iyyaka nasta'in ko amen ɗaɓɓita ballal ka simore fatiha wa fil hadis idha sta'anta woni hadis si a wallinore fasta'in billahi wallinoro Allah ko ɗo woni ko darɗen yiltoɗo won wowirno noon ɓa woɓɓe wulliti ka wi ka tigi tigi yo naɓire no wowirno noon ko ɗum wawata ɓe arrange de awa men wonde fuɗɗiɗen ka dalilu hawfu ne awa men wa dalilul hawfi wowle noon komi wooli kon wa dalilul hawfi dalilu kulol ngol qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on fala takhafuhum wota on huluɓe
wa khafuni hulelan in kuntum si on laatike mu'minina gomɗinɓe wa dalilu rajai dalilu tamɗinaare nden qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on faman kana kala laatiiɗo yarju himo tamƴini liqa'a rabbihi fottugol e joomi makko falyamal yo o gollu amalan golle salihan moƴƴe wala yushrik wota o hawtudu bi ibadati rabbihi e dewal joomi makko ngal ahadan hay e gooto wa dalilul tawakkul dalilu hoolorgol ngol qawluhu ta'ala ko konngol makko towɗon wa ala llahi koye dow Allah fatawakkalu hoolorton in kuntum si on laatike mu'minina gomɗinɓe wa man yatawakkal ala llahi kala hoolorɗo Allah fa huwa kanko Allah hasbuhu o yonanaymo wa dalilu raghbati dalilu rerɗugol ngol wa rahbati e hulugol ngol wal khusu'i e yankinaare nden qawluhu ta'ala o konngol Allah towɗon innahum no kamɓe kanu ɓe laatnake yusari'una hiɓe yaccotono fil khayrati e huugol moƴƴereeji wa yad'unana hiɓe noddamen raghaban ko ɓe rerɗuɓe wa rahban ko ɓe huluɓe wa kanu lana ɓe laatanimen khasi'ina ko ɓe yankiniɓe wa dalilul khasyati dalilu kulol ngol qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo fala takhshawhum wota on huluɓe wakhshawni hulela wa dalilul inabati dalilu tuubugo ruttongol qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon wa anibu tuube ruttoɗon ila rabbikum faade ka joomi moɗon wa aslimu lahu jeɓɓilano ɗon mo wa dalilu isti'anati dalilu wallinorgol ngol qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon iyyaka na'budu ko ammen rewata wa iyyaka nasta'inu ko ammen ɗaɓɓirta ballal wa fil hadith woni e hadith idha sta'anta si a wallinoray fasta'in billahi wallinor Allah haray ko ɗo woni ko dari ɗen yo Allah hawmi e sawaba wallahu a'lam